takže dneska si ukážeme nejaké jumpíky. Napríklad mierne. Dávaj bacha, kameraman. Dobre. Fakt super. Ideme. Moc ti to nejde zrovna. No to viem. Dobre, dobre. Tak dajte mi posunúť za pokusy. Dobre. Dobre, ty. Ale jedeme na to. Ideme. Jump. Také konkrétnejšie. Jaké konkrétnejšie? Malý kameň doprava. Počka. One. Jump. Skús sa nezrbať. Takto. Kameraman trošku doprava. Jak doprava? Tam doprava. Inej. Tam choď. Tam choď. Ježiši. Tam. Takže takto pôjdeme. Jumpik. Vlastne teraz iba natáčame, jak proste si tu robíš Triky. triky. A tu